Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan ini sabkitan niyo waktu na to ini. Waktu sa halka-halka. Mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala amin subay natutudal ka anisam karena dahil kawakso ini namadawhat na to in nikmat sa lagu-lagu perbahagian na to dito ka daratsin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat amin di magkabalos nikmat takkal insya Allah subhanahu wa ta'ala hindi ako magpalugay hiyarin yung guru mulia, guru kalasan amin dimilkat at patungkong ini Bal po na siya kato kanatan. Mayroon na rin kilain ka na Sheikh Abdul Basir Amlani Ajura. فليتفضل سيادته مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم. Mahuli mga kamaasan sing kami, mga katautay manghuran haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Itukbal na to in sa taod-taod, pagsarang sukol pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, yari na isab miabot kato tanyo in wakto, kiyabiyaksahan, amuin program laong ta, si Nidaul Islam, si Bu'ra long ta pag-live long ta ha page sin Darul Islam ha Facebook iwan sinyari hatiranan long ta sin Icom na inini din ang mga ni'mat views kato tanong sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin masinya kita niyo viewsan sin ni'mat kabuhi ni'mat kakasay karena mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na in kita niyo piabot sin Allah ta'ala bulan ini amunin bulan mahamulya bulan piya pagbarakat si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala amuin bulan awang din na mga katautay manghuran sing kita niyo 5 bay yaon 5 bay bulan Ramadan naran ato nag-agad naran ato amuin nag-agad-agad nagsahol, nagbuka, nagpuasa, nagtarawih. Iban sin uno-uno na pakaradyaan amuin kebeksahan sing kita nyo paginangon na to bulan Ramadan. Habiyayaon habulan ini wala na to na sila naranag-lundang panon. Karena sila miuna na pahadarat sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin limain na sila din na paghula pagdunya maun pahula pag-akhirah. Amuin ialup nila na patuhan nila Rabbul Alamin in ammal amuin luto sin sila. Amun nahinang sin sila rin di pahadunya ialup nila na patuhan nila Rabbul Alamin. At din na sabab yan mga katautay mong oransing kami aakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Panagad takaran sin waktu sin pagbuka din ang mga sarayaw-rayaw na hinangon sing kita nyo, intumayhog kita nyo, sin uno-uno na pangadjian, makawa sing kita nyo, mahinang na to luto. Labiluwa na pangadjian, makawa na to, din na panghindo sin Allah, doon na kalam niya mahamulya. Iba na panghindo sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam, din na mga kahadith-hadithan niya. Naman jari, in maudu, napisin kami
adlaw ini, amahapon ini, amuna in ad-du'a'u fadluhu wa adabuhu. Amuna in pagdu'a, kalabbiyahan niya iwan si mga adab, pangaddatan, amo in suway paragbuson, doon hapagdu'a pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namatantod mga katawtay mawransing kami akamasin Allah ta'ala in ilmu in pangadjian nilan do in halga niya pagkabuhi isin Muslim. Maita karna in pagdua amo na ini in sa lago-lago na ibadat pahadarat si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan di mabilang imanusya nag-iibadat patuhan apabila di siya magpangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadith niya ad-du'a'u huwa al-ibadah. Impagdu'a siya na law niya impag-ibadat. In maksud mga katawtay mga na muakam Islam in sa lago-lago na ibadat amuin inangon sin tiap-tiap Muslim amo na impagdu'a pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdu'a mga katawtay mga na muakam Islam sambil miabot paparkala in Nabi sallallahu alaihi wasallam namong impagdu'a siya na pag-ibadat. At niya bima na bangkaw nang indua na patuhan nang hinunggalin ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Then doon na pagdu'a kaniya amuin wayroon na pangayuan mo dua abot maling kanin Allah matantuod in ikaw nakapag-ibadat na pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yan impagdua mga katawtay mga ransing kami haakamasin Allah ta'ala. Damikyan ahadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a. Wairoon na uno-uno din ha mga ibadat amuin labi afdal pahadarat si mahasot si mahatinggi Allah ta'ala din ha amuin kakahinang sin Muslim umalup sa patuhan niya Rabbul Alamin karna si mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hadith ini na may kato tanyo mga katawtay mawransing kami akamasin Allah ta'ala sin impagdua amuna in sa afdal na ibadat pahadarat si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Karna in mahasot si mahatinggi Allah kalasahan niya in mga manusya amo in nangingindua kaniya. Kasusuban sin Allah ta'ala in kakahinang pagdua sa kahaba inambok Muslim makatumtum patuhan niya Rabbul Alamin karna mangayo patuhan niya Rabbul Alamin sa kahaba magsusung impagdua sinambok Muslim sa kahaba daranon sin tiap-tiap Muslim impangindua niya pa Allah matanto rin magsusung impaglasa ka na si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Karna mga katawtay mong rana mo aga Islam di tud kabayaan sin mahasot si mahatinggi Allah inambok ipon niya amuin magtakabbur din kaniya. Amun di siya mangayo patuhan niya Rabbul Alamin. Karna inyan kabungsihan sin Tuhan. Di kabayaan sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in manusya di mabilang amuin nag-iibadat patuhan na pabila siya di magdua patuhan. Nasabot haparman sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Namungin Tuhan na to Rabbul Alamin ud'uni astajib lakum. Pangindua kamu kako mustajabun ku kanyo. Artinya naraak kita sin Allah ta'ala mangindua kaniya iwan mustajabun ka to tanong si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil siyabot sin Allah ta'ala innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Sa iban sa bunal tuod. In mga sila nagtakabbur, nagmari, din hapagdua atawakan din na pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, na insilayan, insusungon nila surun, insusungon nila pa huhulaon, amo na impasuron sila silang Allah ta'ala pala mapinarka jahannam, in sila hihina sin mahasud si mahatinggi Allah, diurusdos si mahatinggi mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima na makatawtay mo rin ng mga Islam, bang natudungdungan in ayat sin Allah ta'ala, muna uduuni astajib lakum. Pangin dua ka muka ako, mustajabun ko kaniyo. Sambil siyabot sin Allah ta'ala, in mga sila amo in nagtakabbur, nagmari, di na pag-ibadat pa Tuhan. Unin maksud sin pag-ibadat pa Tuhan, amo na in pagpangayo dua pa Allah. In manusia amo hindi magpangayo pa Allah, di magpangindua pa mahasud si mahatinggi Allah. Sin uno-uno na inikarayaw sin pagdunya niya, labi luwa na. Sin uno-uno na amo inikarayaw sin pagdunya niya, labi luwa na. Sin uno-uno na inikarayaw sin pag-akhirat sin siya. Tanto to di manu si antakabbur pamahasud si mahatinggi Allah. Kabung siyan siya si mahasud si mahatinggi Allah. Sambil siyabot sin Allah ta'ala in siya hinaon si mahasud si mahatinggi Allah. Dus-dusun si mahatinggi mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Pasurun siya sin Allah ta'ala palam apinarka jahannam, in siya hihina si mahasud si mahatinggi Allah. Dahil nasabi mga katawtay mo ransing kami agama sin Allah ta'ala. Makawa na to pangadyan, impagdua ini amo na insalago-lago na ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay mo ransing kami agama sin Allah, matantuod, bang natudungdungan in mga kaayat-ayatan sin Allah, labi luwa na in ayatus siyam, amon mga kaayat-ayatan nagpatarrang sin hukuman sin pagpuasa, labi luwa na in hukuman sin pagpuasa bulan Ramadan, kabakan na tuha antara sin mga kaayat-ayatan ini, aw nambuk ayat sin Allah, amo isyabot niya, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. In ayat ini mga katawtay mga ranam Islam, kabakan na to haantara si mga kaayat-ayatan amo in nagpatarrang sin hukuman, si mga kahukum-hukuman sin pagpuasa habulan Ramadan. Amo in siyabot sin Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, sambil pa ayat syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, sambil pa kinahinapusan ayat, ang pasyabotin ayat ini, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mapuasya to ang pasyabot ni sab in hukuman hatungod si pagpuasa, atungod sin amo in pagsuok simba na paasawan niya, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum, sambil pa kinahinapusan ayat. Siyabot antara si mga ayat ini in ayat wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uni mana sin ayat? In mana sin ayat magkulang maglawi mga katawtay mo ransing kami agama sin Allah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila dumatong maun kay mo in mga ipon ko, o Muhammad, karna mga sumukay mo hatungod kako, fa inni qarib. Sa roon doon na may tain Allah, fa inni qarib, sa wala tuloy na kumasuok kanila. Ujibu da'watad da'i idha da'an. Ay bimakna mustajabun ko, taimaun ko, jawaban ko, in panawag-tawag sin ambuok nagdurwa Amerika ko, apabila siya mangindua Amerika ko. Ay bimakna mustajabun sin Tuhan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. In syarat niya, in suway siya amuin, sumambag sin panawag-tawag ko kaniya.
Amon sumambag sila, sin panawag-tawag ko kanila. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Iban sin suway sila mamarat saya marika ko, la'allahum yarshudun. Asupaya sila kapanduan. Sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini makatautay mga na muagam Islam, asupaya tumarang katuk tanyo imma na maksud niya. In ayat ini timurun panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun sabab niya. Awak tumiyat to imang manusia. Panabi sallallahu alaihi wasallam na nga subo panabi sallallahu alaihi wasallam. Law si mga manusia ini, ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Law si mga manusia yaon pa Allah pa Rasul sallallahu alaihi wasallam karna mga subo. Ya Rasulullah, uno lang niya intuhan na mo Rabbul Alamin. Masuok amun marana mo magsambong laong. Marana mo magsuy-suy. Atawakan insya malayo din kamo. Amo insuway na mo tawagon. Wayru unjima wa bin Allah wayru unjima wa bin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahingga timurunin ayat sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. O Muhammad, apabila dumatungkay may mga ipon ko karna mga subuka ako, pamungan kanila o Muhammad, fa inni qarib. Apabila sila mga subo na inakulong niya masuok kanila. Mustajabun ko induaan nila. Amo yan inja jawaban si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Then ayat ini makatutay mga rana mo agam Islam. Maita siya buta antara si mga kaayat-ayatan sin pagpatarlang sin pagpuasa habulan Ramadan. Law si mga kaulamaan sin kita nyo inilaw niya manunjuki. In rahasya niya law niya. Ininilaw niya manunjuki. Sin impagdua habulan Ramadan amo na insalaggo-laggo na ibadat mahinang sin tiap-tiap Muslim. Habulan ini makatautay mong ransing kami masin Allah Ta'ala. Iban, impagdua asin Muslim habulan Ramadan, inini hariyun bil ijabah. Mapatut mustajabun sin mahasut si mahatinggi Allah. Sambil miabot pahadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam, namung siya, tulong niya tumpukan sin manusia, di isulak sin Allah Ta'ala dua nila. Lamod na rin ang mga manusia yato as-saim hatta yuftir. Amo na indua sinambuok magpupuasa sa hingga siya laong niya amuin mabot na pawakto sin pagbuka niya. Mumustajabun sin Allah Ta'ala yung pagduaan niya. Labi luwa na bulan Ramadan mga katotay mo rin sin kami sin Allah Ta'ala. Ay bima na in rahasya, in secret, maita siabot sin Allah Ta'ala ayat ini antara sin mga kaayat-ayat na pagpuasa. Manunjoki impagdua inya limbang sin pagpuasa. Bangkaw nagpupuasa patuhan na ayaw mo buta ni in pagdua apa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna in dua asin tao magpupuasa labi luwa na bulan Ramadan inyan hariyum bil ijabah. Mapatut mustajabun sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala makatautay mo si kami masin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini makatautay mo na maagama Islam bang natudungdungan pangadjion marayaw amo ini compare na to akaywanan ayat amo in mga kaayat-ayatan na aswo in Nabi sallallahu alaihi wasallam si mga kahukum-hukuman sing kaywanan parkala tanto tuodin ayat ini nakabidda siya. Bang natudungdungan ni mga kaibanan ayat, amo in hawak to na aswo in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si mga pakaradyaan, hukuman sin uno-uno parkala, in Nabi sallallahu alaihi wasallam di siya magjawab.
sehingga tumurunin ayat sinallahu ta'ala ampa siya idinan sinallahu ta'ala jumawab base sa uning kaya bay takkan na sintuhan. Upamahan niya biasin ayat sinallahu ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. O kaulong niya ya Muhammad, mga subo sila kay mo tungod sin sa halibulan. Qul, pamungan kanila o Muhammad. Ay bimakna apabila o mga subo hatungod sin uno-uno na parkala marugayin din na Allah. Mamaytayin Allah Ta'ala, pamungan kanila o Muhammad. Pamungan kanila o Muhammad. Hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Doon kay ngatan sin mga manusia in waktu sin pag-iibadat sin sila bulan Ramadan. Demikian na ayat sin Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Apabila law niya o Muhammad mga subo sila kay matungod sin khamar. Nangasubo sila kay matungod sin khamar at tungod sin alak. Amun iinuman makahihilo. Iban sin almaisir. Amun uno-uno na pakaradyaan. Amuin panayam apos. Pamungan kanila o Muhammad. Pamungan. Pamungan kanila o Muhammad. Fihima ithmun kabir. Aun long niya kangian dakula rendoon na alak iban na pagpanayam apos. Then di makatautay mo na mga Islam, iban si marugay pa rin na mga ayat. Bang natudungdunganin ayat, hawak to na nga subo mga manusya hatungod sin uno pakaradyaan marugay din na Allah. Mamaytain Allah Ta'ala para rasul, pamungan kanila o Muhammad. Starta ha ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila sila mga sumukay mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod ka ako ay mana ibiyaya uni piya nga sumo hatungod pa Allah. Buko ni piya nga sumo tungod sin hukuman sin alak. Buko na tungod sin hukuman sin pagpanayam apos. Buko na tungod sin pakaradyaan sin nyawa. Buko na atungod sin pakaradyaan sin sa halibulan. Iban sin marugaing paparkala. Sa impya nga suwa tungod sin Allah. Atungod sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Wala na mungin Allah Ta'ala. Pamungan o Muhammad. Sa Allah Ta'ala na mismo injimawab sa roon doon. Wala niya labay pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa sumagawa. Allah Ta'ala injimawab. Fa inni qarib. In akulaw niya sa bunatuod. Masuok kanila. Allah Ta'ala sa roon doon injimawab. Wala niya labay ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay manunjuki mga katautay maura na mga Islam. In pagdua apabila aun hajat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa roon doon direct na kapatuhan. Sa roon doon direct na kapatuhan nagpapanjari kay mo karna siya'y magmumustajab sin dua. Biya sin amuin ang mga manusya hawakto na nga subo sila parasol at tungod pa Allah. Wala na liabay sin Tuhan parasol. Inja jawaban sa Allah Ta'ala ng jimawab fa inni qarib sa bunatudlong niya inakulong niya masuok kanila bangso pa sila mga suwatungod ka kung bang ako masuok katawakan malayo manunjuki mga katautay mo si kami akamasin Allah Ta'ala impangadjian makawa na to mga pabila kita nyo mangindwa apa Allah ayaw na to nalabayo na isiusyo na manusya ay isiusyo na din ng mga piyapanjari sin Allah Ta'ala sibu na ka in piyapanjiri sin Tuhan yan malaikat masuok kaniya la malakun mukarrabun wala nabiyun mursal sibu ra impi imanus sibu ra makhluk amo in ilabay na to kaniya impangindua sibu ra kan inyan malaikat masuok pa Tuhan atawakan inyan rasul amo in piyapanjiri sin Allah Ta'ala piaraniya bangko mangindua pa Tuhan ayaw muna labayon ha makhluk piyapanjari niya direct na ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na din sa sababian mga katautay mga na mga Islam. Ini bilang, mabilang pagpatarlang singkasaan. Amo injima to hakayban din ng mga Muslim. Bangman kita nyo hidayatan si mahasot si mahatinggi Allah. Amo in apabila sila mangindua, lumabay na sila maumpakakubul-kubulan. Mangayo-ngayo. Amo in, mamuong sila maumpakakubul-kubulan. Ya kaulong niya apo. Ya kaulong niya usog salih.
Matan tuod ang darajat mulong niya patuhan. Aw nini dua ako, ilabay ko kay mo. Inangon takaw tiranan, maun pa Allah. Inangon takaw suluhan, maun pa Allah subhanahu wa ta'ala, ilabay ko kay mo rin doonin dua ako. Pagwas mustajabon ka ako sin Allah. Na ini ni mga katutay mo rin na maakam Islam, hinang. Wayroon kimugdan mga katutay mo rin sin kami akam sin Allah ta'ala, hinang bago. Wala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala na hinang si mga kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ni hinang wayroon kimugdan mga katutay mo rin na maakam Islam. Bangko mangin dua may tamong pa ilabay. Pamakluk be panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na bihayaon, makakita ko mga manusia, tayo manghud na to muslimun. Allahul musta'an. Matto pakakubul-kubulan, labi luwa na pakubul si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangayo-ngayo, hinangun suluhan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Allah ta'ala hapangin duaan niya. Hinangun suluhan ni Nabi. Ya kolong niya Nabi. Ha? Hinangun na mo ko tiranan, maun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kabayaan sin Allah ta'ala, direct na ko pa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo, karna in Allah ta'ala fa inni qarib. In Allah ta'ala lando in suok niya pa ipon niya. Lando in suok niya pa ipon niya. Mga katautay mo rin sin kami agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sababian mga katautay mo rin sin kami agama sin Allah ta'ala, amo yatin rahasya, in secret, mayta siyabot sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat ini, haantara sin ayatus siyam, karna in ayat ini nagpatarang sinin sa lago-lago na ibadat mahinang sin Muslim. Bilang limbang sin pagpuasa, amon di makabukon mapatut mutas hata unag pupuasa, inhinang ini amo na impagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay mo rasin kami, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sababian mga katautay mo rasin kami, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihayaon, umingat kita niyo sin uno-uno na, and then ha mga adab, pangaddatan, atawakan aturan, amuin suway hinangun sin Muslim apabila siya mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna din nakatan mga katautay mo rasin kami, agama sin Allah ta'ala, al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Amuna impag-ikhlas, pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala hapagdua. Ay bimakna, hawakto ko mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon amo intutudjuhan sin pangatayan mo iban sin dua amo, wat malingkan amo ra impag mustajab sin dua amo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon amo in din ang mga makhluk yang adhulat mo, hapagdua mo. Wayroon namin tudjuhan si pangatayan mo rin ang mga makhluk pe panjari sintuhan, ba't maling ka na mo rin Tuhan nagpapanjari amo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakunahan ng ka-ikhlas mga katautay mo rin ang mga agama Islam. Karna, in ka-ikhlas, bangin Muslim, nag-ikhlas siya pagdua, inindi ang mga salag-ulago na sabab, mustajabon ka na sin Allah ta'ala pagdua. Minsan, in tao musyrik, apabila siya datungan musiba, amo injag pa kan siya si musiba, sambil katuntuman niya, intuhan niya, amun matan tuhan niya, nagpapanjari ka niya, asaw si musiba, di magpakkan niya, miabot in siya nakapag-ikhlas patuhan, mustajabon na ka na sin Allah ta'ala in pagduaan niya, amo sadya in siya nagsyirik patuhan, mapuasyat to, din ang sabihan nakapagkupur siya pa Allah ta'ala. Bang natudungdungan in ayat sin Allah ta'ala, amon mga hal si mga musyrikun na kauna, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Hawakto ang mga musyrikun na kauna, simakat sila ha mga kakapal-kapalan, doon man miyasagin alon, miyasagin hangin, miyuka na sila, malumos sila rin doon na dagat, then doon lang taha, halawd, doon hatawid. Hawakto sila jagpakan si musiba, da'awullaha mukhlisina lahuddin.
nangindua sila pa Allah Ta'ala tulus ikhlas patuhan. Ay bimakna kilupahan nila yung mga pagsisirikan nila marugay din na Allah. Apa yung inasil nila nagsisirik patuhan. Sa kilupahan nila yato. Sabab kaingatan nila, hawak tusin musiba, diyaw makatabang kanila yung mga pagsisirikan nila marugay din na Allah. Impyag susakutuhan nila marugay din na Allah. Sa tudyo nila kagi pa Allah Ta'ala. Da'awullah mukhlisina lahuddin. Tulus ikhlas patuhan. Namiyustajab kanila sintuhan, falamma najjahum ilal barri, idahum yushrikun. Awakto sila liyapas na sinallahu ta'ala. Day na sa lagu-lagu na alon, day na mga kaalon-alunan, adagat, day na hangin. Karena simbuka nila amoy malunod sila, malukmos sila, liyapas sila sinallahu ta'ala maong paginlupaan, nangato sila paginlupaan. Hawakto sila liyapas sa sintuhan, nagbalik di sila maong pakahalan si sila, pakaasal-asal nila. Painasil sin sila maong papagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mo mga katautay mo na mga Islam. Awak to ay mga musyrikon diatungan musiba. Nakatumtum magtuhan manawhid pa Allah ta'ala. Mustajab kanila sintuhan. Pag-uusya tuan pa sila nagbalik mo papagsyirik pa tuhan. Awak to mustajab kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil sin ka-ikhlas sa pagdu'a. Amo manghinunggal ko pa Allah ta'ala pagdu'a. Ini din na mga sa lagu-lagu na ibadat. Sa lagu-lagu na sabab, amo in ikamustajab sin dua mga katautay mo na mga Islam, amo na in ka-ikhlas kapag dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in taunaan niya mga katautay mo na mga Islam. Amo manusya na anya si pagkahinya manusya. Hawak mo siya mangindua pa Allah asabab simpangsan, sinsakit, niya nanam niya, asabab sinan niya yan nadawhat niya. Nahinang sabab nakapag-ikhlas siya pa Allah ta'ala nang indua, aday na sabab yan bilang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Induaan niya din na mga mustajajabun, amun tatay maun. Nasabot hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam kabuga kaulong niya, ya Muad, hadua asin taunaan niya ya, karena induaan niya yan, wayro una antara niya, iban sinantara sintuhan hijab, tampan, ay bimakna mustajabun sinallahu subhanahu wa ta'ala induaan niya. May tasab sin ka-ikhlas. Sabab sinan niya ya, asabab si manusya ya, undiag pakan sinan niya ya, naan niya si pagkahinya manusya. Kaingatan si manusya amun naan niya yayaon, insya yaon, wayro undakan na niya, ba't malingkan Allah, nakapag-ikhlas siya patuhan, na hinang sawab, mustajab sinallahu ta'ala induaan niya, mga katautay mo ransin kami, hakama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini karwa, day na mga adab, pangaddatan, atawakan aturan, hapagdua, damikyan mabilang sabab, amuin, mustajabun sinallahu ta'ala induaan na to, taqdimud da'i bayna yaday du'aihi as-sanaa 'ala Allah azza wa jalla thumma as-salata 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amuna impangunahun sin magdurwaah in pamudjihi pa Allah ta'ala iban si pagsalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadi pa siya sumabot sin duaan niya. Ay bimakna bang manusia inambok muslim mangindua pa Allah in sarayaw-rayaw na hinangon niya, imamudjihin na siya patuhan Rabbul Alamin. Sa sabbuton niya na ingkatan, simpupudjihan, kaingatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban simpagsalawat niya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ampas siya sumabot sinduaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini ni mga katautay mga na mga Islam, min adabid du'a. Day na mga adab, pangaddatan hapagdua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, Allah ta'ala nang hindo katutan niyo. Sinadab ini. Asuratul Fatiha. Hapal singkatan. Amon madaran na to pagbasahon. Labi-luba na lom sin sambahayang singkitan niyo. Bang na to kita uni suratul Fatiha basahon. Yagnaan sin Allah ta'ala. In suratul Fatiha. Hapamudjihi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yagnaan sin Allah Ta'ala pamujikan niya. Ingkatan sin pupudjihan sa sanglitan. Tupot pamahaso si mahatinggi Allah Ta'ala. Tuhan singkatan alam.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Inallahu ta'ala baing ulungon baing kasihon. Malik Yawmiddin. Inallahu ta'ala siya intag milik singkatan. Haadlaw kiyamah. Haadlaw pagtutungbas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iwan wayruun na duga ing pag-iibadatan singkitan nyo. Iwan pagpangayuan na tutabang bot malingkan Allah. Ing mga panagnaan ayat ini, dayna alhamdulillahi rabbil alamin, sambil pa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pamudjihi panangliti pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-uwas yato, ampa siyabot ing pagpangayo dua pa Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Pandui kami, patudjuha kami, ya Allah, maunpadan mabuntol. Siratal ladhina an'amta alayhim. Amuna indan, si mga sila kaya anugharaan mo sin hidayat mo, ya Allah. Di na mga kanabihan ni si mga syuhada, iwan si salihin. Ghairil magdubi alayhim waladdallin. Bukun hadan si mga sila karurugalan mo, kabubungsihan mo. Iwan si mga nalalawong, di na mga Yahudi, iwan si Nasara. Kita mo makatutay mo rin na mga kamislam. In suratul Fatiha, sa lagu-lagu na dua, halawm sin Quranul Karim. Halawm sin kalam sin Allah Ta'ala amunin al-Quranul Karim. Yagnaan sin Allah Ta'ala. Apamudjihi kaniya, ininibilang panghindu ikatutan sin Allah Ta'ala. Sindain ha mga adab, pagdua, isuway kita nyo amuin. Mamudjihi manangliti pa Allah. Iban sumalawat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang buok adlaw, Nabi sallallahu alaihi wasallam yungog ni ng bukusog nangin dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inusog yaon, wala siya simabot sin uno-uno na amo impanangliti pamudjihi patuhan. Iwan wala siya simabot amo impagsalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unin agi si Nabi sallallahu alaihi wasallam matungod sin usog yato. Ajila hada. Ay bimakna inusog yaw law niya, nag-us-us siya law niya nagdua. Nag-us-us siya sa roon doon na ngayo-ngayo patuhan. Hawala siya na mudjihi na nangliti patuhan na iban sin si malawat ka ko para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil pag-uus man sinusugyaw ng hindua pa Allah, tiyawag siya sin Rasul ang pa siya hinduan. Ya kaulaw niya usog. Apabila kalong niya mangindua pa Allah, pamudjihin ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang pagsalawat kau marika ko, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, karna inyan, din na mga sabab amuin, sa lagu-lagu na sabab amuin, ikamusta jab sindua mga katutay mo rin na maagam Islam. Abi mana, mga katutay mo rin sin kami agam sin Allah ta'ala, before kalong ta sumabot sindua amo, mamudjihin na ako. Patawra na ay pamudjihin mo, impanangliti mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumabot ko sin uno-uno na rin ang mga pamudjihi patuhan. Din ang mga pagsabot, amo na, isabuton may mga kanganganan sin Allah Ta'ala sa rayaw-rayaw. Sabuton mo, imakasipat-sipatan sin Tuhan. Mamudjihi ko patuhan, iban sin magsyukur ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban sin, sumalawat ko pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inyan din ang mga amuin sa wabi ka mustajab sin dua mga katawtay mo rin sin kami agam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katunya mga katawtay mo rin na maagam Islam. Ini katunya mga katawtay mo rin sin kami agam sin Allah ta'ala. At tadarro. Amo na magpatikupo inambuk Muslim mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakitaon sinambuk Muslim yaon siya yon ipon sa jasintuhan barhajat landuin hajat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo pakitaon sin Muslim yaon babalikan niya amo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tadarro. Karena ini ni dia akan si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Pangindua akaw long niya patuhan mo Rabbul, pangindua ka mo patuhan niyo Rabbul Alamin. Tadarruan. Ay bimana halin ka mo nagpapatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khufyah. Iban alawom kahipusan, in pagdua. Allah Ta'ala
yuhibbu min abdihi hina yada'uhu an yada'uwahu bitadarruin. Inallahu subhanahu wa ta'ala kalasahan niya. Kasuwan niya rin na ipon niya apabila inipon niya yaon mangindua ka niya. Sin pangindua ahalin siya nagpapatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nainini din ang mga sifat sin Ibrahim alayhis salam amun biyantog sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim la'awahun halim. In Ibrahim, sabon nato din Ibrahim alayhis salam, siya dara nagpapatikupo pa Allah ta'ala. Pamahasos si mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, hindi na mga adab. Aturan si pagdua, mga katutay, mauran si kami, hakamasin Allah ta'ala. Sumuno, dahil na mga aturan, mga katutay, mauran si kami, hakamasin Allah ta'ala. Iqfa'u as-sawti bid-du'a. Amunain hipuson, hindi pakusugon, sinambuok Muslim, intingog niya, hawak to siya magdua. Ay bang siya mangindua, labiluwa na bang isa-isa niya, mamarahinain, induaan niya, siya di makarungog sinduaan niya. Labiluwa na, bang so pa siya mangindua, mataod mga manos siya antara niya. Mangindua siya sinuno-uno na yung kabayaan niya. Amun ito labi marayaw, sarta hipos. Amun siya sa dyan makarungog. Si sasabutan niya sindua ayaon. Karungugan sa dyan sintaingan niya mamarahina. Sarta amin ito yung sarayaw-rayaw na pagdua mga katautay mo si kami akamasin Allah. Karna inyan di akan si mahasot si mahatinggi Allah. Besin ayat na sabot na ito kaina. Udu'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ay bimana pangindua ka mo pa Allah Ta'ala, ahalin ka mo nagpapatikupo pa Allah. Iban, ahal, lang taipos, lang tain, panginduan nyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raf'us sawt, yunafi at-tadarru, wa yunafi al-khusyu' al-matlub. Karena bang imano siya mangindua pa Allah Ta'ala, pakusugon niya tingog niya, karungugan sinarataykod niya, karungugan sinaraig niya. Magpakusog siya sintingog niya pagdua. Inyan yunafi at tadarru. Inyan manglawai simpagpatikupo sinambuk Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bima na bang siya mangindua pakusugon niya tingog niya di yung mabilangin Muslim yung nagpapatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunafi al-khusyu' al-matlub. Damikyan mangdahi sabab amuin di makapag-khusyu'. Intaw nangingindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adakala mangdahi pariya, mangdahi pa parungog haduwang manusia. Pagparungog siya manusia, duaan niya. In siya mengat siya magdua. Hapal niya mga dua. In siya yaong madaran ba sa magpangindua, magpangayo-ngayo patuhan. In siya yaong tao maray. Adakala mangdahi beto dita kaingatan, mga katautay mo ransing kami akamasin Allah. Mangdahiya mo ni kalawa si khusyu' mga katutay manguransing kami akamasin Allah Ta'ala. Damikyan bilang yan si mga ulama dain ha mga alitida pid du'a. Amon laung ta pagpalabi ha pagdu'a. Alitida pid du'a. Pagpalabi amon lumiyo kaw hajang ka na pagdu'a mga katutay manguransing kami akamasin Allah Ta'ala. Dahil yan di kabayaan si mahasot si mahatinggi Allah. Aparman si mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. In Allah subhanahu wa ta'ala di niya kalasahan ni mga manusia al-mu'tadin. Amo ilimiliyo. Nagpapaliyo. Diyan kaan si pagdua. Magpasobra ha pagdua. Inyan liangan sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan liangan sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sabab yan, piyudji siyang litsin Allah ta'ala. Im mga ipon niya bariman, amo inanginginduakan niya nagpapatikupo, iban ipos impagduaan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labiluwa na in Nabi Allah Zakaria, din ang mga anbiya, din ang mga kanabinabihan sin Allah Ta'ala, yun siyang lit sin Allah Ta'ala. Aparman niya,
idh nada rabbahu nidaan khafiya. Artinya in Zakaria alaihi salam in siya awak tu amuin nangin doa siya pa Tuhan, nanawag-tawag pa Allah Ta'ala karena mangin doa, nanawag-tawag siya nangin doa pa Tuhan, hipos in pagduaan niya. Amun siya sadya in makarungog, mapuas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na biyaya mga katutoy mo si kami akamasin Allah Ta'ala, mataod din na mga bangsa singkitan niyo, mataod din na mga katutoy mo singkitan niyo, lang tanakahinang at tawakan nakasulang sin aturan ini mga katutay mo sing kami akamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakitaan na to mga kaiwan ang kamasjid-masjidan, tabiya makahanggatus tabiya. Labi luwa na biyaw na bulan Ramadan, asam bahayang witir, kakitaan mo bang magkunot, lang tain imam, magulak, tabiya yaw makahanggatus tabiya. Magulak, magparungog sin tangis niya. Magulak bihan, manawag-tawag pa Allah, ya Allah, Allahumma, magpakusog sin tingog niya. Nanini mga katutay mo na mga akam simulang nahaaturan sin pagdua mga katutay mo sin kami akamasin Allah Ta'ala. Magpakusog sin tingog niya. Amuin magpalahil long ta sin khusyu sin pagduaan niya. Ada kala malawa pa, mahinang payaon sabab malawa in khusyu a pagduaan niya. Mangdahi pariya, di ta kaingatan mga katutay mo si kami mga katutay mo si kami akamasin Allah, di ta kaingatan. Ada kala mangdahi pa amo ini kalawa sin khusyu. Mangdahi pariya, maumpa as-summa pagparungog-dungog. Di ta kaingatan. Sa inya to muhtamal. Law ta possible imbiyat mga katutay mo na akam Islam. Sa na inya to sulang. Karena in aturan suway siya ipos. Di na sabab yan, inikawasiyat sing kami muna paginhawabaran. Labi luwa na hama nga sila mag-iimam, hama ka masjid-masjid na sambayang tarawih. Bang sila mabot mga pasambayang witir. Amuin mangindua sila pa Allah. Na in aula, bang sila mangindua pa Allah Ta'ala. Amun hahalin sila imam, mamarahina in mangindua sila pa Allah Ta'ala. Amuin intingog usalon nila rin na pangindua pa Allah mamarahina amun karungugan niya, iban karungugan mamarahina karungugan sinala ataykod niya. Buko na mo in mabot mapaparkala pag-ulak mga katutay mo ransing kami akamasin Allah Ta'ala. Mabot paparkala amo in pagpataas sin tingog. Amo lumiyo na rin na hajat. Lumiyo na rin na kagunahan. Amo in mamarahina amun karungugan sin ataykod niya. Naninisulang mga katutay mo ransing kami akamasin Allah Ta'ala. Mamarahina, ibang kita nyo mangindua pa Allah, labi luwa namang sopa malawam sambahayang, labi luwa na hal kita nyo nag-iimam, mamarahina, in karungugan sin kita nyo intingog yaon, iban sin karungugan sin nataykod sin kita nyo, haligin kita nyo nag-iimam, nangingindua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inya din na mga iktida, amo in pagpalabi hapagdua mga katutay mo ransing kami akamasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan, kawakan na to raysab den ha mga sulang magkahinang sing kay man ang katawtay manghuran tabiya makahanggatos tabiya inini wilang wasihat sing pagkahinga muslim maun patay manghud muslim patay manghud sing kami karena simbilang paglasa labi luwa na kita nyo yari bulan Ramadan law tabiya si mga hal di majato biyayaon paghinangon ha kaywanan ka masjidan tabiya makahanggatos tabiya sing pagdua bar jamaah. Naam imaksud marayaw karna magdua barjama'a makambuo kun indua asin imam magadlaw ta imamu. Marayaw law ta imaksud sa na inini sulang mga katutay mo ran mga kami Islam. Muna inini sulang. Apang hindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sulang damikian apang hindo sin Allah karna hindi akan sin Allah talabang mangindua mangindua kita no sing kabayaan sin uno-uno ning kabayaan sin kita sarta ipos. Mamarahina in kita nyo makarungog sin dua sin kita nyo. Ada pulog tabi sing na-observe na to ang mga dua barjama'a ini sulang. Law tahaaturan amo in hindu kato tanan sin Allah Ta'ala iwan sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Damikyan din ha mga aturan mga katawtay mga sing kami akamasin Allah Ta'ala. Ma dzakarahu Allah Ta'ala fi qawlihi wada'uhu khawfan wa tama'a. Amuna in nasabot si mahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat niya wada'uhu khawfan wa tama'a ay bimakna pangindwa kamu pa Allah Ta'ala khawfan karena simbuka niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala
Iban sin hangad hulat nyo pa Allah Ta'ala in mustajabun sin Allah Ta'ala in doa nyo. Ay bimakna, di na mga adab pagdua, muna suway ang kabuka sin tiap-tiap Muslim pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban hangad hulat niya bang siya mangindua pa Tuhan inyaon mustajabun kana sin Allah Ta'ala. Karena bangin Muslim mangindua pa Allah Ta'ala ang pagkuto-kuto halom sin pangatayan niya. Ang pagduwarwa halom sin pangatayan niya apangindua pa Allah Ta'ala. Amo magduwarwa siya inya mustajabun kasin Tuhan na tawakan di na inya din ang mga sabab di mustajabun kana sin Allah Ta'ala in duaan niya. Ay bimakna bang siya mangindua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in suwaylong ta amuin long ta yaon din dunin hangad hulat niya. In huwat-huwat niya pa Allah Ta'ala, inya umustajabun ka na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damit yan din ang mga aturan at tawakan adab, pangadatan si pagdua, mga katautay manghuran si kami, masin Allah Ta'ala. Alla yasta'jila ijabat ad-du'a. Suway amuin, in Muslim, di siya mag-us-us. Di niya us-uson in pagmustajab sin duaan niya. Karena mga katautay mo na mga kama Islam, din ang mga tabiat long ta si manusia, kapapanjari kaniya, in siya long tama us-us sa parkala. Namat tanto din ang mga wasihat sin Allah Ta'ala, iban long ta din ang mga diakan sin Allah Ta'ala, iban sin Rasul niya, isuway kita di mag-us-us sa mga parkala. Bambukunda mapatut pag-us-usan. Na din dito, din hato amo na impagdua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena on din ang mga Muslim, mangindua pa Allah, doon man mangindua mga pila adlaw pa Allah Ta'ala. Karena on lang tayo huwat-huwat nga din na Allah Ta'ala. Doon man maposin pila adlaw, apangatod niya in siya on, wala mustajab ka na sin Allah Ta'ala in duaan niya. Sambil na hinang sabab, yun dungan niya na pagdua pa Allah Ta'ala. Biawayro na lang niya mustajab ka ko, sintuan in pagdua, mara di ra tayo maun sintuan in dua ako. At di na sabab yan, di na ako mangindua pa Allah Ta'ala. Yan ini mga katautay mo rin kami masin Allah Ta'ala. Sulang, apang hindo si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iban, di na mga sabab ikapagang si pagmustajab sin dua. Karena nasabot ahadith ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Mustajabun sin Allah Ta'ala, ambuk din kaniyo, induaan niya, malam yajal. Lugay niya amuin, di mag-us-us, amuin, tumakad sin, mustajabun ka na sin Tuhan, induaan niyo. Ay mana mustajabun sin Allah Ta'ala, indua si Muslim, lugay niya amuin, di mag-us-us, sin jawaban din na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil siyabot sin Allah, sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hantang si manusia nag-us-us sa pagdua, yaqul, da'autu falam yustajab li. Amuin mamung siya, ahantang mamung siya, da'autu falam yustajab li. Amuin nangindo ako pa Allah Ta'ala, sumarawayro yustajab ka ko si mahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inyaon istijal, mga katautay mo rin na mga Islam. Amun mahinang sabab, mag-us-us siya may tainiwayro na yustajab ka ko sintuhan. Ang kapito na ko nangindwa straight, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala at tawakan ng kamulan, wala daman mustajab ka ko sin Allah Ta'ala. Amun na hinang sabab, inkaptangan niya yaon na hinang sabab, yun dungan niya na pagdua pa Tuhan, damik yan na hinang sabab, na hinang na yaon pa gang simpag mustajab sin duaan niya, amun piya pangayo niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang piya pangayo mo pa Allah Ta'ala, labi luwa na inikarayo pag dunya mo, labi luwa na ikarayo pag akhirat mo. Tutugay pagdua pa Allah Ta'ala. Ayaw buta sa impagdua pa Allah Ta'ala. Karena bang sopama tiyahala pa kayo mo impagdua pa Allah Ta'ala o mga kasawab-sawab. Amun tiyahala pa kayo mo sin Allah Ta'ala impagmustajab sin duaan niya, ay pagmustajab sin dua mo. Ada kala o mga kasawab-sawaban, ada kala impya pangayo mo yan, hawak to yan, bukon pa'y karayaw kayo mo. Ada kala inya ni duhol da kayo mo sin Allah Ta'ala, law tahawak to niya, amun matup kayo mo. Ada kalaon pa mas labi marayaw din kay mo, amun Allah Ta'ala labi makaingat. Ada kala di mustajab kay mo din di sin Allah Ta'ala din dunya, karena iyan di ikarayaw kay mo, sa iduhol kay mo sin Allah Ta'ala adlaw akhirah. Amun yan mga katautay mo rin na mga Islam, ayaw kita nyo mag-us-us. Amun mang lamma, saukat na lang ta,
amo in lugay na to nagdua, wala na to kita imbak kasing pagdua sing kita nyo mga katutay manguran si kami masin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian din na mga adab hapagdua atau kan aturan ng pagdua an yahrisad da'i ala an yada'u bi jawami ad-du'a. Amunain maglugto atawakan manglugto inang buok Muslim nangingindua pa Allah Ta'ala amo hindi siya mangindua abat malingkan amura in mga dua jawami ud-du'a. Amo in mga dua na lang kum niya na ingkarayawan simparkala pag dunya wa si pag-akhirah. Labi luwa na in mga dua si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na in Nabi sallallahu alaihi wasallam bang natudungdungan ingkatan sin duaan niya inyaun jawami ud-du'a. Karena in Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'ithnu li utammima jawami al-kalim. Yara ako sin Allah Ta'ala supaya jukupun kulongnya in mga jawami al-kalim. Mga kahadith-hadithan, mga himumungan amo inalangkom ng katan sing karayawan. Na Nabi sallallahu alaihi wasallam pakad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktaru min ad-du'a jawami'ahu. In Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila siya mangin du'a tantutuod pagpion niya in mga du'a amo in nagdara amo in jawami amo in nalangkom niya na in mga karayawan pag dunya ibang karayawan labi luwa ning karayawan na pag-akhirah. Labi luwa na in mga du'a mga katutay mo ran sing kami masin Allah Ta'ala amin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Na ini din ang mga du'a amo in nalangkom na ingkatan sing karayawan hapag dunya ibang si pag-akhirah. Biya si mga du'a kay riwayat din na Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Demikian din ang mga du'a Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Demikian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian din ang mga du'a amun kay hindu kato tanong si Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Dan ini din ang mga du'a amuin nalang kumingkatan karayawan pag dunya ibang sing karayawan pag akhirah mga katautay mura na mga Islam na imapatut pion sin Muslim apabila siya mangindua pa Allah hindi siya mangindua sin uno-uno na ada kala in duaan niya yaon nagdara siya sin makna kabaktalan nagdara siya sin amuin makna amuin yaon din pagitida amun pagpalawi hapag dua sa sumagawa illa bimarayaw ipangindua sin Muslim amo na impangindua amo in kariwayat din na Nabi sallallahu alaihi wasallam amon mga dua amo in jawami od dua mga dua na lang kum na in mga karayawan pag dunya iban karayawan longta pag akhirah mga katautay mga ransing kami masin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian din ang mga aturan mga katautay mga ransing kami masin Allah ta'ala sarta amo nang kinahinapusan al-hirsu ala tayyibil maksab amo na in suway majagah in ang buok Muslim sin pag-usahan niya. Suway long ta in pag-usahan niya yaon, paglugtuan niya isuway in pag-usahan niya inyaon halal, malano katan, wayron din nun parkala haram. Wayron din nun mga parkala yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na long ta pag-usahan niya. May tatasya puti mga parkala pag-usaha karena mga katautay mo ransing kami masin Allah ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala di niya mustajabun in du'a sin Muslim amuin in pagkaon niya haram, in usahan niya haram, in pag-inom niya haram, in tamungon niya haram, sarta in siyong simulig na haram, di mustajabun ka na sinallahu ta'ala in duaan niya. Fa innal maksab al-khabith min mawani ijabatid du'a. Karna along niya in usaha, amo in malummi, yalalamuran sin haram, mga katautay mong ransin kami masinallahu ta'ala, di na mga amuin, sabab, ikapagang si pagmustajab sin duaan niya. Amo yan mga katautay mo ransing kami masin Allah ta'ala. Biya sinahadith na sabot sinabi sallallahu alaihi wasallam long ta pa innal maks long ta awak niya sabot inambok usog long ta himaba ni pagtulak-tulak da sambil long ta nagbakkas na rin ni pagtulak-tulak niya nahipo na si bagon buning buhok niya sambil amo inyangkat niya indwaliman niya pataas si langit karena si panginduan niya pa Allah namong siya ya Rab wa mat'amuhu haram in pagkaon niya lang niya haram in inuman niya haram in pagkaon tatamong niya haram
iwan simulig niya siya parkala haram biari law ning kamustajab kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala na din nasababyan mga katautay mo si kami aga masinallahu ta'ala biyayaon miabot nin waktu sin pagbubuka sin kita niyo biidnillahi subhanahu wa ta'ala din nasababyan khataman ko in kaptangan sinako wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ba'da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.